ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burunga aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tufyonda sabone uyongera mu batazongera gucikwa n'amakuru tugenda tubatunganyiriza ngaha. N'operasiyo ikomeye ya gisirikare yagaragaye mu buhanga budasanzwe kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya gatatu Myandagaro 2025 aho itsinda yakabariwe ry'abakomanda ba FDN bafatanyije na FARDC bagose ikibuga cy'indege cya Kavumu. Hakaba rero hakozwe operation Organe Sombre nkuko rero bigaragara. Tugiye kurebera hamwe intambwe ku yindi turebe uko byateguwe, turarebera hamwe reconnaissance offensive, turebe ibijyanye na drone d'observation ndetse na satellite militaire. Turaza kandi kwabwira cartographie tactique ndetse na fil de situation ndetse na mouvre d'environnement. Turaza kandi kwabwira ACT coordonnées zakoreshejwe bijyanye rero ni ibibunda biremereye byo mu bwoko bwa anti-rodre ndetse na za lance roquette multiple. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na GPS guided targeting system iri kwifashishwa na FDNB kugira ngo ibashe kugera mu bice byose, dore ko benshi mu bakomando b'u Burundi batamenyereye ibi bice. Turabihuza rero na unité de commande idasanzwe yoherejwe igizwe na infiltration des secrets ndetse na vision nocturne bariko rero barakora operation zikomeye. Turaza kandi kunyarukira kuri poste de commandement tubabwira ibiri kuba. Turaza kandi kureba ibijyanye na mouvre ziri kugenda zikoreshwa ngaha bihura neza n'imitegurire idasanzwe y'uru rugamba. Turaza rero kandi kubabwira ibijyanye nuko ibi byagiye bikorwa, dusobanura byimbitse ibijyanye na operation ikomeye yakozwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na reconnaissance offensive civile, surveillance par drone, cartographie tactique ndetse na concentration des forces. Harimo rero systeme iri gukoreshwa y'ikoranabuhanga, harimo systeme C2, drone de frappe, guerre électronique ndetse n'ibindi. Bikaba rero bihura n'ibiriko biragenda byigaragaza bya AP arrière rapproché ndetse na frappe chirurgicale nkuko rero bigaragara. Turaza kubabwira byinshi kubiriko biragenda byibonekeza ngaha. Banywanyi ni muze turebera hamwe unité de sécurisation ndetse na barrage des communications ndetse na piraterie de drone ennemi ndetse n'ibindi bijyanye n'ibiriko biragenda bikorwa ngaha. Turaza rero kubabwira byinshi biriko biragenda bitegurwa. Icyo usabwa nta kindi we nuko bana natwe, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye ukora subscribe wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru. Reka turamvura inkuru yacu tubabwira uko bihagaze. N'operasiyo ikomeye yatangiye mu rukerera rwa kare kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya gatatu Myandagaro 2025 hagana ku isaha 11 z'igitondo nibwo ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo ndetse na FDNB zatangiye ndetse zishyira mu bikorwa igikorwa cyo kugarura ndetse no kwisubiza ikibuga cy'indege cya Kavumu. Iyi ni operasiyo idasanzwe yagaragayemo imbaraga ndetse n'umuvuduko ukomeye ku ruhande rwa FDNB. Iki ni igikorwa cyatangiye mu buryo butunguranye, cyari cyateguwe mu ibanga rikomeye kigamije kugarura ubusugire bw'igihugu ku bice bigize ikibuga cy'indege cya Kavumu gerereye muri Kivu y'Amajyepfo. Hakoreshejwemo ikoranabuhanga rihambaye rigezweho ndetse n'amayeri ya gisirikare mu yinga bwa none, ndetse ibi bikaba bivuga ko bitanze umusaruro ku giti gira intangere. Iyo operasiyo ikaba yashyizweho gahunda yihariye yo kuneka ahari ibirindiro by'inyeshyamba hifashishijwe reconnaissance offensive. Ubu ni ubutasi bwakozwe n'amatsinda yihariye y'ingabo z'u Burundi bifashishije drone d'observation ndetse na satellite militaire kugira ngo bamenye imiterere y'ahantu ndetse n'aho ingabo zihagaze mu bice bitandukanye. Uravuga ko hari kwifashishwa cartographie tactique, ikarita yihariye yashyizweho igaragaza inzira zose zishobora kuba zinjira ku kibuga cy'indege. Aya makuru rero yose yaje gukoreshwa mu buryo bwo gushyiraho gahunda ikomeye yo gutegura uburyo bukwiye inshuro eshatu
hari ibizwi nka fe de saturation, gucubiza imbaraga z'umwanzi hakoreshejwe imbunda ziremereye, aho bitangazwa ko bagiye bakoresha imbunda zirasa kure zagiye zirasa mu birindiro byose by'izasarambwe bikikije iki kibuga cy'indege. Hari kandi mu wavre de environnement gukikiza no gufunga inzira zose z'ubuhungiro. Nkuko amakuru adushyikira biravuga ko FDNP ibi ari byo yashyizemo imbaraga, ibyaje gutuma forces zose z'izasarambwe zari zikikije iki kibuga zicika imbaraga, biza kurangira bamwe bavuzinze batangira guhunga. Biravuga ko kandi ari gukoreshwa asate coordonné, igitero cyateguwe neza gifatanyije na infantry, ndetse bikaba bigenda bigaragara ko hari kugenda hagaragaramo ikoranabuhanga ridasanzwe. Biravuga ko rero byageze ku isaha ya saa 1:40 zo kuri uyu wa Mungu, ibisasu bya artillerie lourde biri guturikira mu birindiro byigaruriwe n'izasarambwe mu bice bya Kavumu, aho hagiye hagaragara ronse roquette multiple zatangiye rero kuba zakoreshwa mu kugaba ibitero mu buryo bwo gutera urusaku rw'umuriro mwinshi kugira ngo izi zasarambwe zicike intege. Rero bikaba byiyambajwe uko iki gitero cyakoze ndetse nuko cyakomeje kugenda kigaragara. Hari drone zifite ubushobozi bwo gutera, drone arme zasaga n'izigiye gutangira kurasa, ariko ntizaje kwifashishwa na FARDC kuko zaje kumanuka zitarabasha kuba zagera ku ntego, kuko rero babonye ko zishobora kuza kuraswa bitewe n'uko ikoranabuhanga rya GPS guided targeting system ritari gukora neza muri ibi bice. Mu gihe rero igice kimwe cy'ingabo zari zishinzwe kurasa cyakomezaga akazi, unité de commando zari zoherejwe nijoro mu buryo bw'ibanga zatangiye kuba zakinjira mu birindiro by'umwanzi. Aba bakomanda bakoresheje uburyo bwa infiltration de secret, kwinjira bitunguranye banyuze mu nzira z'ishyamba, vision nocturne. Rero bamwe bari bambaye n'ibikoresho bya nijoro kuko iyi operation bari batangiye kwitegura mu masaha y'ijoro. Biranyivugwa ko binyuze muri mu muvoma antere ingabo za FDNP zaciye mu mpande ebyiri zitandukanye, imwe ikaba yaturutse mu gice cyitwa Kaniro, indi yinjira ku ruhande rwa Bukavu. Aha rero niho hakoreshejwe unité motorisée rapide, ndetse harimo na blindé regard moto militaire ndetse na véhicule tactique. Bakaba rero bafashe mu buryo bwihuse umuhanda munini wa route nationale numero 2 uhuza Bukavu na Kavumu, barawufunga kugira ngo inyeshyamba zitabasha kuba zazanirwa umusada cyangwa se hagira izindi zihungira mu gisagara cya Bukavu. Amakuru ahari kandi yamaze kwemezwa n'intwazangabo z'u Burundi aragira ati ahagana ku isaha ya saa 1:50 hatangijwe igitero gikomeye ku kibuga cy'indege nyirizina. Infantry yinjiye imbere y'ikibuga igenda yegera buhoro buhoro. Ahangaha ni mu gihe kandi bakoreshaga blindé lourde, bakoreshaga imbunda ziremereye basenya ibirindiro bikomeye bizaraha. Hari kandi appui aérienne, indege z'intambara zitagira abapilote, zikaba rero nazo zagiye zigaragara muri ibi bice, ariko zikaba zakozwe mu buryo bwo gutera ubwoba izasarambwe kuko zitigeze zirasa, ibyatumye abato bari bamaze iminsi binje mu gisirikare bari bahawe kurinda Kavumu ku ruhande rw'izasarambwe batangira kuzinga utwabo barahunga. Biravuga ko iki gitero cyakozwe hakurikijwe amabwiriza ya Centre Operation Tactique Côte, aho ihuriro rihuriho rya G2 renseignement ndetse na G3 Operation, aho bivuga ko guerre électronique, gufunga itumanaho ry'umwanzi byatanze umusaruro. Biravuga ko FDNP yashyizeho uburyo bwo kuburizamo itumanaho ry'inyeshyamba hakoreshejwe systeme de doublage, ibikoresho byohereza urusaku ku bice bigenzurwa n'inyeshyamba. Hari kandi bizwi nka neutralisation des drones ennemis, bifashishije intwaro zidasanzwe, zikaba rero ari systeme zikorana na drone ziri kugenda zikoreshwa muri izi ntwaro. Bikaba rero byatumye habaho kwigiza inyuma bikomeye izasarambwe zari ziri ngaho ku kibuga cy'indege. Hari kandi cyber attack, FDNP yinjiye mu mikoranire y'imbere n'uy'umwanzi, seriveri y'ubutumwa bw'itumanaho ibasha kubona ibiganirwa ndetse n'ibyo ntwazangabo zizasarambwe zipanga mu gihe cy'urugamba. Izatumye ibintu birushaho kuba bibi cyane ku ruhande rw'izasarambwe. Amakuru dufite aravuga ko nyuma
y'amasaha agera kuri 3 y'intambara ikomeye ahagana ku isaha saa 4:45. Ibi bigaragara ko FDNB yari imaze kwigarurira inyubako y'ibiro bikuru bya Aeroport Kavumu. Hakaba rero hashyizwe igikorwa cyiswe Saide de zone gusaka mu nyubako zose zaho arrestation gufata abarwanyi. Biravuga ko FDNB yaceciye abakorana ndetse n'abarwanyi 26 bizasarambwe. Hari kandi zone rouge gushyiraho uturere twihariye dutekanye ku kibuga ndetse no ku mipaka. Ibi byose bikaba byahise bikorwa bitarenze ku isaha ya saa 5 nk'uko amakuru twahawe n'intwazangabo z'u Burundi abisigura. Biravuga ko rero hari imicungire idasanzwe iri gukorwa nyuma yo gufata Kavumu. FDNB yatangiye gushinga imirongo y'umutekano mu duce twose tugize aka gace. Dore uko byifashe, biravuga ko kuri ubu ngubu rero umuhanda werekeza i Bukavu ikavumu hashyizwemo poste d'avance de contrôle ahagenzurwa abantu ndetse n'ibintu byose byinjira mu bice bya Kavumu. Hari kandi kaniro nayitwa Cafunzi. FDNB yashyizeho unité de patrouille mobile igenzura ibikorerwa ahangaha isa ku yindi. Ni mu gihe rero ahitwa Ruzira na Uganga hatanzwe zone de démilitarisée temporaire kugira ngo abaturage babashe kuba bagaruka mu buryo budasanzwe. Hari kandi biriko biragenda bikorwa bidasanzwe aho bitangazwa mu bice bya Miti Kabare hakoreshejwe technologie de surveillance harimo drone de nuit mu kugenzura ibi bice. Hari kandi bivuga ko byakorewe mu bice byitwa Kilambo n'ahitwa Hombo hashyizweho patrouille mixée ziganjemo polisi militaire zigenda zitunganya ibijyanye n'imigenderanire kugira ngo babashe kuba bakirinda ko abagambanyi bashobora kuba bagaragara muri ibi bice. Biravuga ko ahitwa Nyamyumba n'ahitwa Bunyakiri ingabo za FDNB zubatse boankasi temporaire kugira ngo bacunge ubusugire ndetse bacunge umutekano w'ibi bice byabashije kwigarurirwa. Mu yandi makuru ari biravuga ko operation yagaragaje uko ibijyanye na coordination interarmée ishobora gutsinda urugamba. Hari kandi ibijyanye na renseignement stratégique ndetse biravuga ko hakoreshejwe impinduka zidasanzwe bizwi nka guerre électronique offensive. Bikaba rero ibi byose bikomeje kugenda bitanga umusaruro. Abaturage bo muri Kavumu, Karengera, ahitwa Cimfunzo bavuze ko batewe ishema n'uburyo FDNB yagaruye ituze mu buryo bwihuse. Umwe mu baturage yagize ati twumvaga amasaso aturika ariko nyuma y'amasaha make twabonye abasirikare bari kwirukanka, abarwanyi benshi buzuye muri ibi bice. Ibikorwa by'igisirikare birerekana ko ubuhanga ubufatanye n'itumanaho rinoze bishobora gutsinda intambara y'inyeshyamba ziteye inkunga ibihugu by'amahanga. FDNB nk'ingabo ziri ku rugamba rwo kurengera aka gace zikaba rero zahawe itegeko rikomeye ryo gukora ibishoboka byose umutekano ukagaruka kandi mu gihe gito abaturage bakongera bakagaruka mu zabo. Reka turebe ibindi biriko biragenda byibonekeza ku bijyanye n'ibiri kugenda bivugwa ngaha nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Kugeza ubu rero abaturage bakomeje kugenda basubira mu zabo, abandi bakomeje kugenda bavuga ko bari bamaze igihe kinini badasinzira ndetse bikaba bihura neza n'ubuhamya bw'abaturage nk'uko bamwe bagenda babivuga ndetse bakagaragaza uko ibintu byagenze. Reka dukomeze tubabwira uko bimeze. Umuturage utuye Bunyakiri yagize ati nari naramukiye mu ishyamba kuva mu kwezi gushize. Nari naratakaje icyizere cy'ubuzima ariko kuva FDNB byongeye kugera aha twasubiye mu buzima busanzwe. Ubu turi mu cyizere cyo kubaho neza. Uwitwa Gasigwa Faustin umuturage wahitwa Hombo yagize ati hano Hombo hari harabaye ibigabiro, buri munsi twumvaga imirwano hagati y'izasarambwe ndetse na n'igisirikare cy'igihugu. FDNB yaje bucece itangira gusukura ibirindiro by'inyeshyamba. Ubu turacana umuriro nijoro, ubu turapanga guhinga, turapanga gucuruza, ibintu bikagenda neza. Turashima ibi byakozwe. Nimugero n'abandi baturage bose bahuriza ku kuba umutekano wamaze kugaruka. Nimugero umupasiteri witwa Ntakirutimana Jean ukorera muri Minova yagize ati abantu benshi bahungiye hano baturutse Karehe na Katana. Twari twaratangiye kugira ubwoba ko dushobora kugabwaho igitero ariko kuri ubu biragaragara ko umutekano uri kugenda ugaragara ndetse ugaruka.
ni mu gihe rero ndetse bikomeje kugenda bigaragara ko ibiri gukorwa ndetse n'ibigenda byibonekeza byose bihura neza no kugarura amahoro, nk'uko rero bigaragara mu musaruro ukomeye uri gutangwa n'igisirikare cy'u Burundi gifatanyije na FDNB na FARDC. Undi muturage yagize ati twaratotezwaga, twamburwaga ibyacu, imodoka zacu ntizabashaga kugenda, kuri ubu turabasha kujya Ishasha cyangwa se Inyamasasa, kuri ubu nta buzima twari dufite ariko icyizere cyagarutse. Ibi rero akaba ari bimwe mu byo abaturage batuye muri ibi bice batangaza. Mu yandi makuru twamenye, kugeza ubu FDNB yashyizeho uburyo bwo gucunga umutekano hakoreshejwe amatsinda mato ya gisirikare agenda atembera ku mihanda mito ndetse bikaba bitanga icyizere, bikaba rero biri kubafasha kumenya buri gikorwa cyose kiri gukorwa. FDNB yashyizeho ingabo ku mihanda mito n'izindi nzira zitandukanye nk'uko biri kugenda byibonekeza. Abarwanyi b'ingabo zidasanzwe bashyizwe ahantu hakorerwa ubutasi bizwi nka poste d'écoute hafi y'imipaka, ku misozi no ku nyubako. Biravugwa ko rero kuri ubu ngubu hose hari gucungirwa umutekano ahantu hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga byakira amajwi, biragenda bikwirakwizwa mu bice bitandukanye. FDNB biravuga ko yashyize ahantu hayo hibanga ibikoresho byumviriza bishinzwe kumva amajwi ndetse n'ibipangwa kugira ngo babashwe kwirinda ibikorwa by'ubugambanyi. Biravuga ko rero hari gukoreshwa igisirikare cy'inzobere, hashyizweho amatsinda yiteguye gutera igico ambuscade mu nzira zose abarwanyi bagerageza gukoresha binjira cyangwa bava mu birindiro bitandukanye. Kuko rero bigaragara kugeza ubu umutekano uracunzwe mu bice bitandukanye, mu bice birimo amashyamba cyangwa ahantu bigoye kugera ku butaka. FDNB yifashishije drone zifite kamera zifata amashusho nijoro ndetse no ku manywa. Izi drone ziragenda zisaka ndetse zireba ibice bitandukanye byabagamo abarwanyi kugira ngo babashe kumenya ko bose bashizemo. Mu bice bigaragara ku ikarita, FDNB yakoze ibikorwa byerekana ko abaturage bagomba kuyizera kandi bakizera ko ibyo ikora ari ibintu bifitiye inyungu rusange abaturage. Amatsinda y'ingabo za FDNB biravuga ko kuri ubu rero yajyaga ibitero bikomeye mu birindiro by'inyeshyamba. Ibi bizakozwe mu buryo butunguranye ndetse hakoreshejwe bimwe mu bikoresho byari bisanzwe bikoreshwa na FARDC ariko ntibitange umusaruro. Ese Uvira zifashe gute? Uvira umutekano ucunzwe gute ndetse bimeze gute ndetse ucunzwe nande biri gukorwa gute? Reka naho twerekezeyo tubabwire uko ibintu bihagaze, uko FDNB ikomeje kugenda itahura imigambi yose bivuga ko iri gupangwa ari zasarambwe ikaburizwamo ntacyo irageraho. Umwe mu mishyi ikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuri ubu ngubu umaze igihe kinini uvugwa ko uri kwibasirwa ndetse ushobora no guhura n'ibibazo by'umutekano muke. Biravuga ko kuri uyu wa Mungu FARDC na FDNB ndetse n'abandi basanzwe bakorana bahinduye impinduka mu bijyanye no gucunga umutekano. FDNB biravuga ko yashyizeho ibice by'ingenzi cyangwa se ibyo twakwita bariyeri cyane mu bice by'ahitwa Kavimvira, Gatumba, Rumonge ndetse na Shanje kugira ngo bacunge umutekano mu mpande zose kandi ku ntera ndende. Aho rero bivuga ko hafashwe nk'inzira nyinshi zishobora gukoreshwa zihungabanya umutekano. Biravuga ko abasirikare FDNB bakora amarondo ya nijoro n'amanywa bongerewe, hari gukoreshwa imodoka z'intambara, drone zitanga isura y'ibibera mu misozi ndetse no mu bibaya, hakagaragazwa uko ibintu bihagaze. Biravuga ko ibi biri gukorwa bishobora gutanga umusaruro, nk'uko ubutumwa bwarungitse ku rubuga ruhuriraho intwazangabo z'u Burundi bwatanzwe n'umusirikare uri mu gisagara cya Uvira uyoboye abandi. Yagize ati ubuyobozi bw'ibirindiro bya FDNB Shanje bukaba rero bwashyizeho uburyo buhamye bwo kugenzura urujya n'uruza haba ku muhanda Uvira Bukavu ndetse no ku birindiro biri hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Ubu ni ukuvuga ko nta mutwe ushobora kongera kwinjira muri ibi bice mu buryo ubwo aribwo bwose kuko twahinduye ingamba. Uru ni ubutumwa yarungitse mu byandi makuru avuga ko umutekano wa Uvira ucunzwe mu buryo bw'imikoranire ya buri rwego, aho FDNB bifite inshingano zo gucunga imbibi n'ahantu hashobora kwinjirirwa n'abanzi. FARDC iragenzura igice kinini cy'uyu mujyi harimo no guhashya ibi ikomeje kugenda bigaragara
ko bishobora guhungabanya umutekano biturutse mu bice bya Kiriba, Luvungi no muri Prado Ruzizi, ahakomeje naho kugenda hoherezwa drone buri masaha abiri kugira ngo igenzure ibiri kugenda bihabera. Biravuga ko rero muri iki gisagara cya Uvira n'ubundi polisi nationale nayo iri gukora ibikorwa bitandukanye byo gusaka abinjira ndetse no kumenya ibyo batwaye ndetse n'ikibagenza. Iri tsinda rero ry'imitwe itandukanye yashyizwe mu gisagara cya Uvira ikaba iri gutanga ishusho nziza ku bijyanye n'imicungire y'umutekano mu bice bitandukanye guturuka Kamanyura na Ruvunge. Biravuga ko abaturuka kuri ubu bari kwitonderwa akamenyekana ikibagenza mu gisagara cya Uvira kuko bikangwa ko bashobora kuba bakora n'isasarambwe bakaba baje guhungabanya umutekano. Umwe yagize ati mu minsi yashize twafashe ibikoresho byinshi byari bigiye kwinjizwa mu gisagara cya Uvira n'itsinda ry'abitwaje intwaro batwara moto, twarabafashe kuri ubu rero turi gucunga umutekano, nta muntu tugishira amakenga, buri wese turamusaka tukamenya ikimugenza. Uko umutekano wagiye wiyongera mu bice bitandukanye harimo Karundu, Kamanyura, Runingo, bikaba bigaragaza gukaza umutekano ndetse n'icyizere cy'ejo hazaza cy'umutekano ndetse n'imicungire y'ibikorerwa muri iki gisagara cya Uvira. Nayo makuru akomeje kugenda aboneka aho bigaragara ko kandi abaturage bishimira gukaza umutekano kw'inzego za leta muri ibi bice. Banywanyi nuko dusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye tushyuye ndasabone wiyongere mu atazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.